Keblei pi barot na kedon Basku Media Network giwan ra shipi gi KHUBOR NIAM gejala jong katayo baar jong benai nailur arjar arpusan. Kimat bakongsan hakini katayo kilong. Sa artli ki parish thamai in pli kejala niam ba shalong. Board ikanuksa ukarlu acutus bakut kentu Archbishop Victor ki hebret kemadan ruting parish. Shongshit kelumpung ilek kaibol jong kesenjup ki sengrang ba Catholic Zone 7. Batwer ke SACYM Zone 7 siya ke annual sports haum sening parish. Badmintangin pa siya ki KHUBOR bakam benya. Katkum ke kerwo balapa do Archbishop Most Reverend Victor Lingdo saat jong kejalan yang ba shalong lepentip ba insepli no shen ya artli ki parish bathmai hapo kejalan yang ba shalong. Kawai hamau kerdep Risaw district, bat kawai pat harang bibi East Khasi Hills district. Hakate ke kerwo Archbishop ulatho kumni. Hakilingdo kiriuniam bat kipat riunget jong kejalan yang ba shalong. Kajing kublai kitbok kitruang bat kajing kerku kerdo ipi baro. Hau news nyam jubilee jong kajing kermen ngila yo mat shipun kajing kerku kerdo bat kajing don rengkat jong kenrat ha kajing ya lenti jongi kum ki pilgrim jong kajing kermen. Da kini ke shithi ngakwa ban IP ke KHUBOR babha. Da kajing iet bat kajing kerku jong blay ya kejalan yamba jongi bat na kebenta kajing bha jing miat bat kajing bet jing biang jong kajing immensim jong kipat riunget ha kejalan yamba jongi. Hau news nemban wan ngin sepli sa artli ki parish bathmai. Kita kilong ka parish jong Chris kajing kermen hamau kerdep Risaw district kaban sepli ka khatsan terik benai leber arjar arpun riu bat ka parish jong kamaria ka kemi jong kajing kermen harang bibi East Khasi Hills kaban sepli ha ka arpo arterik benai leber arjar arpun riu. Ngakerpat ipi baro ki pat riunget banya duai na kebenta ka balang na kebenta ke jalan yamba jongi bat kamtam na kebenta kini ki artli ki parish bathmai ki ban sepli hau news nemban wan. Tu Chris jong kajing kermen unang senran ban betin lentingi bat ai baka kemi bneng ke bedai ki kemi jong kajing kermen jongi kenang ya sait na kebenta ke jalan yamba jongi bat na kebenta jongi baro. Ngaduai bat ngakerku kerdo ipi baro lasoi do Most Reverend Victor Lingdo Archbishop jong kejalan yang ba shalong. Kini kajing benbena kalong kedak kajing kiu syaprang jong kabalang bat kajing yar ke himau belai syikit hanyong kendong bat kepen iru ya kajing ket klik jong kejalan yang ba ban penroy ya kajing emensim da kajing ya penmi ya kiparish bethamai. Haka khat arterik Risaw arjar arpusan palat ars pangut ki hep ki beret ki lepdiang yu jisu ha kedo anut jongki ha kesin ke beningkong bat ki kena samla ki lepdiang ya ke sakramen jingpen scam ha badan reting parish. Hakini kesengi bekemen lawan ban penmentai kemas bekut do Archbishop Most Reverend Victor Lingdo saat jong kejalan yang ba shalong. Ha kajing senran lang upadarang ba kaparish upadar Bresin Paul Rani bat upadar sendrop upadar Ogi Warba ki hebberit ki kun samla bat ki pat riunget jong belai. Ha kasning ke kraw lingdo saat uloong ye ki kena ban bediang ye ke Eucharist ban nadu menta kesengi pinsa sno hau belai bat pinsa long kawai bat utara Jisu. Ula ai nuksa syapang kajing im jong karlu acutus bekut ubah hakikat san snembo ula im hagini keslapar thai ula iet yu Jisu ya ka Maria ka kemi jong blay ya ka balang yu pa bakut ki bishop ki lingdo bat ula pinsa priang ke KHUBOR babaling ba ke media ula kentui ki kanarit bikin bot ikanuksa jong karlu acutus bakut na kebenta ki bapediang ya ke jingpen scam ulingdo saat ula ong bayi kini ke sakramen lakhot ke sakramen jong mensim bakut ubadai upersin balai jong Trinity bakut. Minta pinsalong ki sipai jong blay ki banlong borbor ki bakloi ban yadai ke jinget ya ka balang ya la ka jingim bat yu Jisu laong. Ulapin ken mau ya baro ba man ke sngi ngiyo ik jingim bathmai no blay bat namar ka tangi de banlong borbor ki pasngongo. Da ka jingru blay ki hep baret ke lepediang ya ke communion beningkong bat ki kena samla ke lepediang ya ke sakramen jingpen scam. Ka ying meni ka ladap da ka jing sngo ping ban yo sngo ya ka sur jong ka choir ki hebret ki blay ro yu Jisu ling ba ka jingruai petiang jong ki. Hagini kesngi uling do saat ula pliru ik website jong ka parish madan dating bat upadar Ogi Warba ula ai kuble ya baro ke bala pelong ya gini kesngi ke pakemen.
Asyik bakalan kelap nol duit leh, mana betul? Bukan nol, apa tes? Mana betul? Oh, jelas. Aku nol apa tes? Uni duit layakan hak sasnya berada. Hendai apa ikan sasnya berjaya. Ulah ia yang cisu hak kemudian berkot. Apa no? Kayu keras ketika highway to heaven. Kayu keras ketika tiba acuna sepening. Ubi yang cisu, uat si berkata bermas berkot. Nama ubi yang cisu. Baal ubi yang kamaria. Utuai berseri mana rapor berjalan di sedung seneng. Usahanya kamaria kami pening biye. Kebalan, ubi yang kebalan, ubi yang kupa berkot, ubi yang bishop kilendok krumiam. Besar, ubi yang papan, di bejong, di bercengan, di bercincar, penonor, penarik. Bahril, kama ubi ya kemedia. Kukuat tangi kemedia berpergian. Benok balong-balong bersiu. Benok ujaya. Udah bertibit hak kemedia. Dan dari berpergian, bet ya ke bapa. Untuk siapa berpergian, ya ke bersiu. Kata gemsa jumnewa putih sefiru kenami. Mentang berpergian Yesus, kena ong galo. Galo tiba ajuna sepelen, dek Yesus. Dek kemas berkuat. Dek Eucharis berkuat. Kebal, pilih yang kemaria, hak jinak dijupi. Belai, pilih yang kapalan, pilih yang bahalor, pilih yang berok. Besar bagi bapa berstong, bagi para kena, bapa dia itu yang kubur yang jenenge. Lihat ni begini. Oh no. Oh ini. Ni tapi lagi bapa mohon. Tapi dia. Kami dari ini, saya sebut cimentoy lagi sepatutnya cimentoy. Ya pipat kembali operian cimentoy scam. Ya kini kesakamen lakukan kesakamen jom bersih berkut. Uwe bersih berkut. Ini bab yang scam hari ini. Uwe bersih berkut. Dimana? Udah, person belai jom ngatri di berkut. Uwe pesan berengkong Upa lagu yang ini berok hap percaya kadul cukup ini kadul cukup benar Uwe pesan ba'a Ujisu baik ujisu Bagawan yak nak percaya cuki Uwe pesan balai Mesin bakut Askat entah Kadang Akhirnya kepul Kisah yok priang ni kebul Mesin bakut Hak kami buat jika pilihan yang masih berkuat balik ayu bandrong sipai jenuh jauh jitu pres nanda sipai kita ayu uniform iking atiak iking suai bandrong ready banyada yang gadi yang kajat kendriu jengi pipat pisalong sipai pres banyada yang kecingin banyada yang kapalan banyada yang kecingin banyada yang jitu hakaciem juni pisadok sipai upres namar ta isatwai kaum sebekut un bendak yapi dah kecai cuma sebekut kiai kecai sebekut berapa dia tidak jauh tadi menengkong kecista dan kami kecista berapa bar kecisiapan Haka katway terik Risaw arjar arpusan kesenjuk kisengrang ba Catholic Zone 7 Chelong Archdiocese kelepin kutno ike annual sports meet arjar arpusan hamaran football jong kesnong umbir. Haka te kesengi lawan ban penhak perdai kete ke annual sports meet daw Dr. Celestin Lingdo MLA jong ke umsning constituency haka jinge donlang Reverend Padar Caldinus Majau Parish Priest jong ke umbir parish but spiritual director jong ke ni kesenjuk Reverend Padar Philip Abraham, Bat Niki Ek Harthangmau, President Jong Kesenjuk Kisengrang Ba Catholic Zone 7, Sekretari Bat Nubin Kongsit, President Barang Ba Jong Kesenjuk Kisengrang Ba Chelong Archdiocese Uba Carlos Kharkongor, Samla Ribor Mautho Sekretari Jong ke SSCYM Zone 7, Ba Gilbert Carsentiu, Bat Kinongkit Kam Kisengrang Ba Jong ke Umbir Parish. Hashwaban sedangi ke jingile akai lepelong shwa de ke jingdwai balai lamdo Padar Caldinus Majau.
Lashiminta kini ke annual sports meet da ke Maulasnai Parish, Umbir Parish, Maubri Parish, Soalat Parish bat ke Sning Parish. Hagini ke jingile akai lapia aki arbenta katai kirangba ki bala South House nem Shajrong bat ikitu ki ba South House nem Shapo. Hagani ke sengi ki bala poi ke final haga THUP ki ba South House nem Shajrong kilong ke Soalat Parish persya ke Maubri Parish. Ha ke ba ke Maubri Parish ke lepelim no ke Soalat Parish da ke penalty shootout. Haba pai pat ke THUP ki ba South House nem Shapo ki bala poi ke final kilong hapdeng ke Maubri Parish persya ke Soalat Parish. Ha ke ba ke Soalat Parish ke lepelim ya ke Maubri Parish da shiko lanot. Nadu basdang yung Abraham. It's correct in the Hebrew. Tingidan iba Gilbert, idan ba Pudan, iba wan ringkat bat ngihang ne, babu Carlos, ki babu katikis, ngatray nga najar kerteng ngadang lahi, bansius pa ay kapor, nga kitbok kitruyang nga ay kublay, baro ki balong kinong kitkam, jong kasenjuk, jong kason, ki parlok jong kinong kitkam na kiseng samla pero ki bala don lang hang ne, ki long kimi bat ki players ki bawan. Kajingkeli ke bangka kuat ban bu galong. Balai pihak wan yelek kai football hang ne. Kei ke daw. Kei ke objektif. Ngathrai ke objektif kalong ban pen ya ju ya jan pen itu itau ya papdeng ki perlok na soalait Paris ban yo elekai persya ya ki mau beri Paris mo dai tang be elekai pi kendu pi aku blai ki perlok ki bawan na sning Paris bat ki ki Paris mo kata ka digat hong bat habangia itu itau ke ega jing mentoi ke bangiyo kene gadi ke juk ke bangi ya keren mencono mau borok saudong mentah lada don basya peniap hangno leng ba kene ke senjuk ke bamangi don ngila te baniap pensyailan dei mencono let's say lene udeiru ket kum ngejenge nyu kasi ngimnang ban ong tang bangi yo ki perlok ki bani ai jimut lam kumno bani apen bha ya ke imlang salang ke jongi leng ba kene ke jinge itu itau jongi saudong kata kata ke jingmut let's say jong kene ka tournament ke ba ke senjuk ka pelong nalor ki kam mensim ki bangi de ban ya pen klein na kapor rengkat bat ki reuniam ki jongi kata kadon la ka jonghi ke subject te henry ke banga kwa ban ong hang ne galong kane ke tournament kadai ban beteng man la usnem ban pen ya 8 bet pen ya teli yangi haki Paris ki baper. Na kabantau bay lek kai job nerem ka jingkilan met kal alon lupa ka jing mentoy. Father mnei laong ki ba job wat sarong. Mo kidon arteli. Winner but loser. Success and failure. Tangba ubarem lane utau basyak penrem kamde ka jingram sa anda phiele kai sa chisin Keselong Archdiocese Catholic Youth Movement SACYM Zone 7 kan penlong ye ke annual sports meet jong snem Arjar Arpusan ha ka khat pratrik Risaw Arjar Arpusan ha Sning Parish ye kini ke annual sports meet in penlong ha ki artli jaka hamadan football jong ka Sning Parish bat hamadan football jong ka St Claret Seminary Kumta kinong peniat bat kinong ilam jong ke SACYM Zone 7 ki khot bat wer ya baro ki samla kentei bat chindrang na baro ki parish jong ke Zone 7 ban wan ban shimentalang hagini ke annual sports meet. Hagini ke annual sports meet kin don bon jat ki jingile akai bakin THUP ya ke football na ke benta ki shindrang basketball shinrang bat kentei ya tan telai kentei arm wrestling shinrang bat kentei ya ko power bat poetry writing. Kathim jong gani kajingi kendo lang kisamla kalong, pure youth guided by Christ, say no to drugs, HIV and early marriage. Play pat ba uba elhek MLA kepentor umkra ya kaying school LP but UP Primary Extension Building jong ke St. Michael English School Sning Riboy District ha ka khatn retrik Risaw.
Shwaban play kani ka ying school bathamai la pelong ya ka jingelang belingkot bala shimenta de ki khna jong kani ka school. Kinong penyat kinong hikai bat ki khna kani ka school ki bakenthop yu Reverend Padar Pius Shadap Parish Priest Ba Carlos Kharkongor President School Managing Committee Reverend Sister Aspilin Kharthangmau Headmistress ki kimi ki pa bat ki riurang ba kila pedyang burom da kejingkemen yo ba Alexander L. Hek ubalalong ukongsan hakini kesngi play yakini ke ying school bathamai. Maria Dep play la penbot de jing duwai bat jing kerku kerdo yaki kamra school bat ki saudong saukun da Reverend Padar Pius Shadap. Ki kena kini ke school kila penyap biet ya baro ki badon hagini ke jingelang de jing shat jing ruai bas ngau thiang. 2 years ago, in 2023, we came here to lay the foundation stone of this extension building of the school. But just to see the responsibility, the determinations of the Father Pius and all the committee members, the building committee, to ensure the building reached a complete within no time. So today we are going to inaugurate this building. And also I am very happy today, Mr. Biswajit Gupta, he is the editor, the managing director of the newspaper of the entire Northeast. He is also present here with me here today. I would like to inform you also, we are going to organizing a mega integrations rally for vehicle and motorcycle in the entire Northeast, and also will be concluded in our resort, in Meba Resort, on the 4th of February 2026, and the rally will be starting from the 4th January 2026. It will be flying up from Calcutta. It will be a very, very big event. So therefore, we have been doing so many things to ensure that to integrate, to bring everybody to one platform, to make this world a better place to live in, for you, for me, and for everyone. So today specifically, I have not come here only to inaugurate the extension building, but I have come here to inaugurate the minds of young people, the minds of our young students. We are here to inaugurate you, to make you the self-awareness, to aware to yourself. What is your responsibility when you are a student? What you are going to do for your future? We are here to inaugurate the minds of our young students. Tomorrow you will be the future of our state, you will be future of our country, you will be future of our society we are living. We are all expecting to you. We understand that you have come from the different walk of life. Even me also, I become from the very poor family, but we never give up in our life. We have a strong determination to do what we have to accomplish, what we have to complete. Is our duty. Hakakat artrik Risaw arjar arpusan kamau jrong parish kalaraki kesngi buram jong ka parish hamau mithet so rarim ringkat bagajingker khu ya ka yeng mani hakani kesngi buram upadar John Zuziama Provincial Shillong Province ulapin mentai ka mas bakut haka jingsen ran lang upadar Genesis Wanyang Economa Padar Anthony Malay Parish Priest Padar Yohanes War Pakama Assistant Parish Priest ki wede ki lingdo ki sistar ki brodar ki hebbaret bat ki pat jong ble. Lapin po pen pieng ye kini kesngi de ki jan pong li jeng ki prapulai ngut ki hebbaret ki bala pediang ye ki keminien bening kong. Kini kesngi kolong ke bekemen namar ki badon bentalang ha kini kesngi kila sakhiru ye ki jingshim ki khat kendai jur ya ka sakramen jing kentiu kurim lai pulai ngut ki kunu blei ki larung ha ka balang bat saw ngut ki khot thamai ki lapinyeso bat ka seng solution cooperators ka St. Thomas Parish Mairang kadap da ka jingkemen bah ka sngi burom jong ka parish bat ka sngi burom jong ka committee jing hikai niam ka shlem jingen
hakakat arterik Risaw arjar arpusan kalayo ru kalat ban pli perdano ekaslem jingikai penroi sap jingtip beper kaku chaprang mairang Youth Development Center. Kini ke center kere ke tanak terekam jong ke parish ke bertemu ban kentiu ya kisap jingtibit na ke benta barok ki beriu jong ke tan hima nong klau bat barok ki bedon ke mon babha ban wan ban pentebit ya lede. Kekentin imsngi jong ke center kala batai hi ka jingtemu bat rukom terekam jong ka learn, grow and live. Penroi jingtip bat jingtibit nang he nang san bat im. Kini ke center kalayok pediang ya ke Certificate of Registration of Societies Act 12 of 1983, registration number MRS KCYMDC 3425 of 2025. Lepli perdai kini ke center the ukongsan jang ke program Dr. Erinius Kintiulang Marbanyang SMS Agri Extension KVK West Khasi Hills Nongshallong East and West Khasi Hills but lakerku the Reverend Padar Venki Frighting Kars Imyong Parish Priest ke St. Thomas Parish Mairang haka jingya don lang kisembut bakongsan kerpang kong Irin Lingdo Maulong kong Angel Marbanyang ki kena ki bawan chakmat haka SSLC result arjar arpasan na St. Thomas High Secondary School ki Lingdo ki Riuniam mat ki pai riunget jong ke parish Mairang. Kumbang i mo ki samla jing ki tambut ki jingtuna haki ki eboro ata dai pulik buthi kasam pakhom kaya pakot tinggi dan kamban yarap yaki tengah ai ke jiro sepun yaki paris mo padai kajing ka vision jogi bai dan kam bai ilai bai dan kam menteri dah tak samla ba kilong sya kalawai na mentaka jai pendreu na mentaka paris kita ka batu ngin kesentan ken as sipun kijik sakri khamtam ban ai kataka development kapamut samla kinyo kitaki jingnang jingtep kinyo ru kataka ki skill mo habun chai kumju ru kataka development kataka attitude membuat kajmo cepat membuat kinyo jingnang jingtep ki skill bat ka attitude Bat da kini ki khubor ngilapoi shi ka bekut jang kini ke thup khubor ngi ai ke jingkit bok kit ruang ye pibaro bat ba pindon ha ke jingkot jingkhia pinchat pinklan ngi kerpat ipi beladodon ki khubor baja ha ki parish ni ki shnong jong pi ba pin pa de pentip shangi haute number badon ha ke screen jong pi knang bingindang la ban penmi man ka tayawi ki khubor niam gejala kublai shibon ublai un kur khu ipi